Ćao svima, u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da skinete program za rezanje CD-ova. To je ovaj Nero Burning Light 10. To je ovaj program što vidite ovu ikonicu. Download link ću staviti u deskripciji. Evo tako, kad skinete samo instalirate, instalacija je laka, samo next, pa install i vidite gdje ćete da stavite u koju particiju, D ili C, i pokrenite ovaj program. Ovako vam to izgleda. Sad vi kad ubacite CD, znači idete ovdje data burning, stisnete to i sad, pošto ovo sad meni izbaciti zato što nemate CD, ali vi ako imate CD samo ubacite CD i šta ćete prvo da uradite, na primjer nešto da stavite, idete ovdje add, pa sad izaberete nešto, na primjer evo muzika i to. I sad to ne zauzme ništa, pošto to je to. I sad neće vam rezati, nego trebate da kliknete ovdje i pisat će vam kao CD i tamo kliknite. Ja nemam sad CD unutra i kliknite tu i samo burn. Tu kliknite i on će početi kao nešto tamo da radi i kad se završi do 100% trebate da čekate i samo kliknite OK i on će vam izbaciti CD napolje. I znači narezali ste CD. To bi bilo to u ovom tutorialu.